football Titi parja sari somruk parian na ngai thavele don ta ila tunchuma chuan in khel result hi kan soi masadon ani nizan khan Europa club level in elna sang zinga mi UEFA Europa League le UEFA Europa Conference League ka quarter final khel zo ani ta a Europa Conference League quarter final a AZ Alkmaar le an mi khwal sakta the next day chakjok omlovin gol ni veve khungin ani hne to ka ma se first leg ka saktar hi sithum faya an chak to awangin in khel pani belboma Ukraine club saktar hian golnga gol ni in AZ Alkmaar hi an hneya quarter final paltlangin semi final anin hlangkai AK Athens in golthum gol khatin Spanish club Rayo Vallecano ne masela first leg ka Rayo Vallecano hi sithum faya an chak to awangin in khel pani belboma Rayo Vallecano hian goli golthumin AK Athens hi an paltlang ani French club Strasbourg in German club Messi finance sopa first leg ka Messi sinhi fine chak masela second leg ka French club hian le thalin in khel pani belboma goli gol ni in Strasbourg hian chaka ti hian French club Strasbourg hian major European competition a semi final ani pet kai masak ber tongin an club chanchina an la thlen ngai mi lo thlengin bung thar an kaita ani in kheldanga Italian club Fiorentina in an mi khwal English club Crystal Palace gol ni gol khatin ne masela first leg ka Crystal Palace sithum faya an chak to awangin in khel pani belbomin Crystal Palace goli gol ni in Fiorentina laka hian an chaka Palace semi final anin hlangkai second leg match hian Crystal Palace Ismaila Sarr mangin minisam pasarina man shwaya ma se Fiorentina hian minisam thumna gatman sona penalty goal manga an su nuin minisam nga pathumna endur mangin an gol ni na an khunga ma se an mamo gol dang khung bel thei talovin Fiorentina hian semi final anin hlangkai zo talova Crystal Palace an club chansina European competition a semi final anin pet kai masak ber tong tathungin kumsang khajakwa panga dai towa din hian bung thar kain an la thlen ngai lo an thleng UEFA Europa League quarter final match a Celta Vigo in an mikwal Freiburg an ngam lova German club Freiburg hian golthum gol khatin Spanish club hian neya in khel pani belboma Freiburg hi gol ruk gol khatin an chakani Real Betis in an mikwal Braga an ngam lo boka Braga hi goli gol ni nan chak ti chuan in khel pani belbomin Portuguese club Braga hi golnga gol thumin Real Betis laka hian an chaka semi final anin pet kai Real Betis hian he match hian Sydney fain ma an shwai masa a ma se Braga hian goli khungin an le thal chiang le English club Aston Villa in an mikwal Bologna an dim lova sili fain an sop he match hian minisam parungna Oli Watkins an Villa ma shwaina gol khungin Oli Watkins hian ti hian Aston Villa tan gol za akhung tlingta a ani hi Aston Villa club chanchina Villa player European competition a gol khung tam ber ni in gol som akhung tlingta ani heminu minisam ni parungna buendia an Aston Villa tan khung belin minisam thum pakwana Morgan Rogers an akhung bel velea Morgan Rogers hian tu hnaya gol khung hlei thei lova Villa tan match som pakhat chung gol khung lova aum nuin Europa League ka gol khung vele ta ani Aston Villa gol khaddang hi Esri Konsa an minisam riat pakwana a akhung ania he match hian Villa hian gol tamzo khung theian nia Morgan Rogers a penalty per Bologna goalkeeperin alaudan saka Villa hian hun thadang an nei gola an chantir lo bokani heti chung hian in khel pani belbomin Aston Villa hian Bologna hi gol sari gol khatin an neya phu takin semi final anin pet kai ti hian Aston Villa hi English club zinga Europa League ka azona match ko chung chak thei masaber anita a ama a English club chak zone Reiber Chelsea ina record an siam match riat chung chak zone record kha an khuma Aston Villa hian record thar an siam ta ani in kheldanga English club Nottingham Forest in an mikwal Portuguese club Porto sikhat fain an neya gol poimo takhi minisom panina a an player poimo Morgan Gibbs White an akhungani he match hian minute riat na Porto player poimo Jan Bednarek kan red card a choya wangin no chua ania Portuguese club hian hun tamjok hun pum deuh tho player tlem jokin an khel angai pha Nottingham tan kongti ol samtu ani thung ti hian in khel pani belboma Nottingham Forest hian gol ni gol khatin FC Porto hian neya Nottingham Forest semi final anin pet kai kumsa khajakwa songret pali nuwa Nottingham hian European competition a semi final anin pet kai lena ma saber ni in semi final a hian Premier League club vek Aston Villa an ma chhondon ta ani Europa League a hian semi final match first leg hi April ni som thum zan lai pel dar som pani le chan veya an khel dona Nottingham in Aston Villa an mi khwal don hemi huna vek hian Braga in Freiburg mi khwalin Europa League semi final match te hi arwala khel turania
second leg hi mei ni sari zan lai pel dar som pahnih le chan vea arwalin an khel le don ani Nottingham le Aston Villa te semi final a anin machon don ta ka wang hian tun season a Europa League final match ha English club anin lan don ti achianga Braga le Freiburg in machona achak zok hi English club in an machon don ani final match hi mei ni somni zan lai pel dar som pahnih le achan vea an khelang heti lai hian Europa Conference League po April ni somthum zan lai pel dar som pahnih le chan vea semi final first leg arwalin an khel dona Rayo Vallecano le Strasbourg in machonin Shakhtar le Crystal Palace anin machon dona second leg hi mei ni sari zan lai pel dar som pahnih le chan vea arwal vekin an khel dona Europa League le Conference League semi final match te hi hunin anga arwalin an khel vek dona ni Conference League final match hi mei ni somni pasari zan lai pel dar som pahnih le chan vea an khel don bok Hriat tel ve shimshima tun season a UEFA buasa in elna European competition pathuma English club dam an la om veka UEFA Champions League a Arsenal la damin Europa League a Aston Villa le Nottingham Forest an la dama UEFA Conference League a Crystal Palace an la dam boka an vain tun season European competition a hian English club pali an la dam ani topic danga kan chuan kai ma in zanina in khel tur te hi soichun zom ta ila voin tlai dar nga atangin Indian Super League khel chun zom ania Chennai FC le Sporting Club Delhi in machonin zanin dar sari le chan vea Odisha FC le Mohammedan SC anin machon don bok zanina hian Italian Serie A khel chun zom tur ni in dar soma Sassuolo in Como an mi khwalanga dar som pani le mini som panga a Inter Milan in Cagliari an mi khwal don bok Bundesliga a zanlai dar som pahnia St. Pauli in Kol mi khwalin Ligue 1 a dar som pahni le mini som panga a Lens in Toulouse an mi khwal don bok ani topic danga chuangkai ta ila football season a season som ni manzo tak chia kan thlir kir chuan English Premier League a Big Six team kan ti Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham te heng Big Six club te hian Premier League no moi an choi dan chu Manchester City hian choi tam berin voi riat an choya Manchester United in totin voi nga an choya Chelsea in tot lein voi li an championa Liverpool in tot ve lein voi ni an champion Arsenal le Tottenham te hian season som ni manzo ta ka khan Premier League no moi an choi mi lawa tun season na Arsenal hi an champion chuan Big Six zinga Tottenham chau hi tun nai season somni pakhat vela Premier League a champion mi lo om chun an ni don ani Premier League a hian season somni liamta te khan Big Six team a telte season som pakwa an champion a Leicester City voi khat an champion lol ti lo kha chu Big Six team a om te hi Premier League no moi choi thin te an ni tun season a Bayern Munich hi an kal fora an che that ema wangin Bundesliga le Champions League an choi kop be seina po asanga hetiang an ni theina tura an player tholok ber pakhat chu Harry Kane hi ani Harry Kane hian tun season a Bayern tan Bundesliga bi ka match somni paru kheling go somthum pakhat akhunga assist panga anei tela match somni paru ka tangin goal contribution somthum paruk loi aneya Champions League a match som pakhat atangin goal som pahnia khunga assist pakhat nei bokin goal contribution som pathum anei towa DFB pokala match lia goal ru khungin DFL Super Cup a match khata goal khat akhung boka Harry Kane hian Bayern tan tun season a in elna khel zong atangin match somli pahni a khela goal som nga akhung assist paruk nei telin goal contribution som nga paruk loi anayani Bayern hian Robert Lewandowski an chan nuwa Harry Kane mangin Lewi Munruak an no khat chiang le Harry Kane hian aklap masa Tottenham a champion no moi choi mi lova awang lai hun tha amang zo thel upat lama Bayern zoma tifu ta in champion no moi po a choi towa tuna phechuan Champions League no moi ngei mai abe se sang leang ti po achiang Bayern hian Bundesliga le Champions League no moi choi ta sela antan chuan alom omdon lu tuk ringot ma se Harry Kane tan ero hetiang an thleng chunga lom akim lo theidana oma chu amangai masa Tottenham hi Premier League atanga an relegate si chuan Bayern a lotling hle ma sela Kane hi alom akim don lovani Tottenham hi Premier League a relegation zone a anom meka andin mun athalo hle ma se Tottenham hian relegate an pum pela Bayern hian Champions League le Bundesliga no moi an choi bok chuan Harry Kane aya lom tur player dang an om big kherlo mai thei Liverpool forward Hugo Ekitike liam chungchanga achol rei angai don ti kan hreto hlomanga French forward hian liam na tak atora wang hian season kalmek mabak omzong a khel theidon lova kumina FIFA World Cup a khel theidon lo bok
a hliam hi rupture Achilles tendon anti ang hi ania hliam na taktia soi thin ani hliam then khat chu analutuk lo thina ma se ekitike hliam ang ero hi chu ana em ani top mai tia an soi thin ani thalaka kan mu ang hi ania hemi kan ke a hian mizawin ke artui kan ti chunglam kerek zone vel sia hian thapui zom tu kal chawa oma chonpuar lai thapui zom tu hi ni in hei hi a thlera abung mok maya chu ekitike in hliam dan hi ani ru tliak lam ani lova ke hnuai lam thapui chat ani deuh ber jok ome hetiang hliam nei te hi chuan kal thlengin an har sat thina a ngong ana hle chu wangin enkol wat ngai ania ke zung tang ti che thlengin an har sat thina zai nge ngai ni in adam varna tur chuan nga rei hle angai bok Manchester City chuan an team captain Bernardo Silva an chan dona Portuguese midfielder hian achua tur thu asoi ama point achuak don ti video kan ti chua to te khan kan soi to kha ni jana khan Manchester City in an club official website apo Bernardo Silva chuak tur chungchang hi antar langta a chu wangsuan tungtuma hian soitel atul Pepan City kumsom chung ro pui taka akai hruaina a hlotlin na lungphum poimo ber pakhat chu Bernardo Silva hi ani chu Manchester City khel enin Bernardo Silva poimona atangin phadrua lovin alang chiang thin Silva hian soin katum lian ber chu englai point ti tak zeta khela chumi atang chuan fensin chuan tur an neya khelmuala antana thataka inlan thin ani atia Manchester City player ni turin he hmuna hian kalokal kha ania nangma ni zingami ni zui zel turin ka chuak don kanun puma Manchester City trantu kani reng don atia Silva hian social media lama atar landanga tual chung no moi pali choite treble champion te azona voili champion te le adang tam tak kan tonga khang te kha a chelove he hmuna kan lo chuat tlante hi athidon lova ka thinlunga hian aom kum khuwa ang he team no pang tak hi lo thlop thale zel ula kan malam huna hriat reng tlak chanchin ro pui aron hring zelang ti ka chiang ani tun kara kan mabak te po nuam ti takin mangila tun season hian kan tan aron thlen thei beisein beizui zelang u atiani Bernardo Silva hi Pep Guardiola an adu zual player ni in soi thin ania Pepa lieutenant rin berani ti in an soi hial thin player fing ngong neina lom om boxi ani na hi ama ngaina tu te ngaina zual chan ati lo thei lo bok Bernardo Silva hian City a awanglai hun tha amang ral ati theya City hi kum ko chung cham chilin match zali somnga chuang a khel boka goal contribution za somnga chuang anei bok City player munom ming tha le ngaina lo ber ta jingami ani hian kumsang ni som pasaria pan maktade somli pathumin Manchester City hi azoma Monaco atangin City hian anlayani kha City a hian trophy som pakwa choi mana English Premier League no moi paruk FA Cup pahni Carabao Cup panga FA Community Shield pathum Champions League pakhat FIFA Club World Cup pakhat achoya City hi in elna a khelpui zongsonga a champion pui vek ani heti lai hian Chelsea midfielder poimo Moises Caicedo chuan Blues sa chamzel turin contract aziak thar dona kumsom ni palimi hian kumriat dai contract alo zia to po seirem tiin athu phungin anin rem towa kumsang ni somthum pathum thleng dai contract aziak thar tura ngai ani kumsang ni somni pathum ni puilain Caicedo hian Brighton atangin Chelsea hi azoma a transfer fee atam hle pound maktadoi za som pangat ling thei turania Brighton player ani lai khan Liverpool in pound maktadoi za chuang senin huama laklu antuma ma se Chelsea in anchang ta zoka Liverpool le Chelsea in Carabao ruak po asan luai kha Caicedo hi Chelsea a hian apoimo hleya an khai pa jingami ani der to an player poimo bultan tu nget jingami ania chu wangin Chelsea tan chuan an thlung nget le zual thei tur hi chanchin lom om atling Chelsea vekhian an striker Nicholas Jackson hi bayana lonin an chuatir mekania heta hian antun din huna lok thei dan tur an laneya loan transfera Chelsea le bayan in rem dan chuan Nicholas Jackson hian bayan player ni chunga Bundesliga le Champions League no moi achoi chuan bayan in Chelsea hena Euro maktadoi riat an peyang ti in thudel kil an neya heta hian Bundesliga an champion chuan Euro maktadoi thum an pek angaya Champions League an champion chuan Euro maktadoi nga an pek angai don boka avain Euro maktadoi riat Chelsea hian an dong thei don ti na ani Bayern hi an champion vai chuan Chelsea hi lok na tel pola an lo tang vele don ti na ani ber chu Zinedine Zidane hian Kylian Mbappe chungchanga angai dan huai takin tlang takin asoya
Real Madrid ka kai shwai lai khan player ro pui tak tak ka tho puya Ronaldo Marcelo Pepe le Ramos ti te an ni fura an ni khan an vain min za na tak tak an lan tir thina team an ngai poi mo ma saber bok ti chuan no moi kan choi ta boka a chan chu kan in pum khat na le in thunun theina discipline thatak kan nei wangani tuna ero Xabi Alonso chunga thil thleng te kha alung chiat thlak ka tia Xabi Alonso kha an ban ma lutuk annuwa Mbappe a boina om are pha chuang boxi lova Spanish Super Cup a Barca laga golthum gol nia kan tlom tum kha kala threng Xabi Alonso khan player te kha Barca lom puya guard of honor pe turin le Barca in no moi an choi lai clear turin zaom taka chutianga chet la tur chuan atia ma se Mbappe khan a teammate te kha Alonso ti anga omlo turin atia khelmual chhuasan turin a hui ta zokani Mbappe hi talent nei thachung chuang jingami ania ma se mani ainda san lutuk na hi thunun amamo football a hian in sorbing amamo ani Real Madrid a chuan mimala ro pui na le that na te hi atok zawlova mishing na ro pui telangai coach te za le angai boka dressing room a inpum khan na tha nei atul tak zet chumi atang chau chuan no moi lian thampo I choi thayang atiani Zidane hian Mbappe nung chang hi tha atiwak lauti achianga Mbappe hian in siam that na tur poimo tak aneya angai Argentina superstar Lionel Messi chuan Spanish fifth tier club Cornella alei felta a Cornella hi Barcelona omna hmun Catalan huam chunga omniin kumsom thum pariat mi Messi hian ahmangai Barcelona then om nai club hi alei ve top ringot lova mathlir thui tak nei chungin alei Barca nen anin hnaya wangin ahmangai Barcelona atangin mason na tur chok lu thei chin anei dona he club hi nasazokin than ape thei tura ain ngai Catalonia mi le sa te nasazoka footballa achoi kan theina tur ani tel bok te hi Messi an alut zualna pakhat ni in soi ani Messi hian kumsom pathum mi ani in Argentina achua sana Spain a apem ti chuan Catalana Barcelona a achenga Catalana hian seilianin a football career a awanglai hun tha a hlana he hmuna hian chen chhun zom zel adu thu po asoito in khel acho san huna Argentina a nilovin Spain a Catalana ngei hian acheng ngei tura po ngai ani Messi an aleita Cornella hi club re thei an nia an stadium a po mi pui sang thum zasari vel chau an lenga ma se he club hi kumsang kha zakwa somnga pakhada dai to khan April tha andina kumsom sari chuang mel muto club anni he club hi tuna Arsenal goalkeeper rin rol David Raya le Messi teammate thin Jordi Alba te po anlo in zir to na thin ani nge a chuwangin club langsar lo ma se ngel nge to tak anni na hi alut ve riau na ani Messi hian 100% in nei tu ni na aneya chuwang chon ama aya thu he club a hian an om talova Messi hian Uruguay pro team Deportivo Alesema po athian pa Luis Suarez nen intro min nei tu ni na aneya Inter Miami tuna a khelmek na hian nei tu ni na anei chia lo chungin lok na chanve thei nein lok na tam tak apo chuak mek bok ani kan topic nunung beratan chuan transfer thuleng BBC na atarlan te hi soita ila heta hian marka intar langin Barcelona chuan Manchester United atangin English forward kumsom ni parian mi Marcus Rashford hi an leidon emti achiang talawa aman chungchanga boina an nei pe lama Barca hian Rashford hi an ei le ta deuh ni te po in tarlana oma hetiang kara hian Barca hian Rashford hi an lei ngei donem an chiang talo ni in tarlan ani Telegraph in tarlangin German club Bayern Munich chuan Newcastle atangin England forward Anthony Gordon hi laklu an tum dona nipui huna laklu an tum zinga atel heti lai hian Newcastle hian chel ngei an tum thung heti lai hian ta sanin atarlan da chuan Arsenal point Anthony Gordon hi laklu an tuma kumsom ni pangami Gordon po hian Londona chen hi a hrelo ni te point tarlan aomani Melin tarlangin Manchester City chuan Barcelona elpuin Palmeiras atangin kumsom parungmi Brazil forward thang duang Eduardo Conceição hi laklu an tum da sanin tarlangin Newcastle chuan nipui transfer kongka hon huna player thar enge muzat laklu an tum dona tuna team an nei mek hi na sataka thuam chak tumin tuna hian ruahman na an siam mek ani ruahman na an siama hian langsar tak nia soichu tuna player an nei zinga hian pasari tal hi nipui transfer kongka hon huna sral ngei an tum Telegraph in tarlangin Liverpool hian nipui huna player an chan nual mai theya tuna hian player pakwa ve lai chuak thei tura ngai an oma chungzinga chuan Argentine midfielder kumsom ni pasari mi Alexis McAllister te
Crystal Palace ina an be seimek Joe Gomez te po hi an tel ni in tarlan ani Melin tarlangin Jurgen Klopp le Mauricio Pochettino te chu Real Madrid hi an team kai hre tura an en thak zinga an tela Alvaro Arbeloa hi an roi chhun zom don lawani chuan Jurgen Klopp emo manager langsar tak lak lu ngei an tum don ani Football Insider in tarlangin Tottenham chuan kum in January kha an lak lu Conor Gallagher kum somni parukmi hi nipui transfer kongka hon huna hralle mai an tum Times in tarlangin England defender kum somni pathumi Levi Colwill hian Ecuadorian player a teammate Moises Caicedo zuin Chelsea a long-term contract aziak thar don Talksport in tarlangin Liverpool Sporting Director Richard Hughes chi Saudi Pro League Club Al Hilal in an be se mega lak lu tumin an dora heti lai hian Liverpool hian an Sporting Director hi chel ngei an tum thungani Italian chanchin buten tarlangin AC Milan chan kum somni parukmi Serbian striker Dusan Vlahovic tunai Juventus a khelmek hi lak lu an tuma Vlahovic in contract alazia tharlo awangin season kalmek zuwa free transfera lak lu thei tur zinga atel team talk in tarlangin French club Marseille chon Everton player kum som pakomi Morocco left back Adam Asnou hi lak lu an tum ole khatichin khatun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se